igitangaza nyuma yuko Action Driving and Language School bayindashyikirwa mu gutanga ubumenyi ku isi hose. Ubu rero twabashyize igorora kwabazana ishami ryacu Remera ahateganye na Feruje zo mu Giporoso mu nyubako nshya ya Sar Motor. Wino wigira indimi nk'uwavukiyeyo maze ubone permis na provisoire mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi Action Driving and Language School tubafasha kubona certificate nka TOEFL, IELTS, TEF na TEF ndetse n'izindi zose wakwifuza. Action Driving and Language School, our priority is you. Gana Action nawe ntucikwe. Gana Action. Ega n'usize ko atadapirira biri. Erega wikigira ikibazo kukazuru ukazihe. Ako sesha karame papa twarabuze umukozi neza. Ndabona ari ngombwa gushaka umukozi. Ako kwa Claude bambwiye ko ari umukozi. Induko manze. Yes. Uragenzwa n'iki mu rugo rwawe? Urashaka akazi. Ese ubundi ubwo mushoboye? Akariko kose bantu b'Imana. Sesha uri abakozi babashe. Papa abantu nabonye atari shyashya ariko ntacyo ndapfa kubashima nta kibazo. Ndabona naje mbona bigira ukuntu n'iki bameze nk'ibisamba ariko Ako se shaka zikana ngo kumbora muri bukori. Genda akora ko guteka. Dakora ikiga gishyashya gambira ukora ko guteka sawa tetse. Hako nibyo ngiye cubonye. Nigiteka nje umenyereye kujya n'igiteka. Reka ko uri mukuru ajya. Dakwiye nyenda nakuvuna wowe. mu bifure nibyo mwasabye. Murafura inzara zivemo. Ntakire shaka abantu mumeze nk'ibisamba. Ko mwaje musaba. Ibyo bya boss biramenyera. Ese ngaye ibyo twahisemo. Nakunda abatunagira naho turimo. Nakundi nyereka. Muri yasika gikomye ngo niyeba. Turabyigaho nabe. Abo nahise kumwana we Rusizi. Nyine kirafata kenshi. Kujya nambaza ngena nagira nambaye Iki kibombe nani ntabwo ngiye nahereye nambara bodaboda abakire barabitse zifunze. nibyo bavuga ngo byadutse. Ni ibi ngibi baba batubwiye. Ikiraza tunya hejuru nadutuka. Adutuka mwande sirambe si. Kirafata tugenda. Byaba byanandakaje buriya. Papa buba abahungu barangiza akazira. Ndi kurebe nyine. Papa bivuga sinabikubwiye bakiza rebe. Ubabona se Inzara yigera bimeze nabi.